Palarong Pambansa 2025 Update. Mangnamnama ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz Naranjo nga umadupay iti agka-interes iti ayayam nga weightlifting iti Pilipinas. Dahito iti nagbalin na mensahe na iti manarimaan nga dry run iti weightlifting demonstration event iti Palarong Pambansa 2025 amang angay iti Laoag Central Elementary School. Dahito iti kaunaan nga gundaway nga mayam-ammo iti nasaw nga sports iti Palarong Pambansa. Sigun pa iken Diaz nga agserserbi kas tournament director iti weightlifting iti Pagilian, target da makaala kadag iti atleta iti manarimaan nga palaro nga i-train ken makipagpaset iti international competition. They will multiply, give back to their places na ma-multiply yung athletes na mag-participate sa lugar nila. Ma'am, sa tingin nyo kailan magkakaroon ng next Heidelin Diaz sa mga atleta nito? Hindi ko masasabi kung kailan kasi sila ang depende yun sa kanila. Ang sa tingin ko naman, we give them a lot of opportunities already. There's a lot of platforms already. So we have to trust them. We have to trust the process. We can give all resources to them, but at the end of the day, it's them. So we have to trust them. Para iti Palarong Pambansa special coverage dahil ni Idol Joey C. Tatak RNN. Ay, maraming salamat sa ka-stand-upper ang ating manager, Pambansa 2025 Very good. Update.